holo mau to ai ko foi holo o fai kai pora mo te kai ta lunga ko nga pena mo ayo ko kawa o mo mia ipe e mau natura ko o se dia pe fra ta mo tolo sma be kawa ko tonga mo fra malo pe mo mai ka to ma fa na mo ifo o pito ta ko mo to ka ofisa malo mo ve mea ki holo si ta lunga ata pe ta ko fa malo atu fa lagi ko ko mea mai heni a honi fa be ka fa fe pe ko fa malo ma ke fogi ke kau taha koe na nauhanga o tae para ni whare koni. Ka tino, wha malo atu na ihene pure, pe kau taha na whai langa sausis, malo mo lava mai, patawangi hoko ahoni, ka aho te fonda paki, pe akeresia, malo pito. Koe lea tau tari ene whahoko e sione sensta saulala. Koe waki hoi potfolofolo. Kua whinangalo e o tua ke lau koe uaki le soni a kātoanga o e aho ko eni. O kuhai e tohi ai palofita ko siope, ua ngofulu maavalu o e vahe, ua fulu o e vesi ki ene osi, ai au pehe. Ka ko poto o kuhau mei fe ia, pea koe fe ia ai nofoanga o mama, he kua puri mei he mata o e kau mo ui, pea kua fufu mei he manupuna o e ata, ko he tes mo mate o kuna pehe, tu kua mo fisi mai hono tala noa ki homa teringa, ko e o tua pe o kumahino ki ai hono hala, pea koia pe o kune ilo hono potu. He o guau e ne kilo ki he ngahi ngataanga o mamani. Pea koe lalo langi kotoa o kune sioa. Koe taimi na ane whai ai mamafa o e matangi. Mo whakafuafua ai vai i hame afua. He ene whakotuu ha tuutuuni ki he uha. Mo e hala ki he uhila o e mana. Ko e taimi ko ia na ane sio ki ai o ne aau. Na ane tuku hano tuunga o ne hakure foki. Pe ane toki folofola ki he tangata. Wagai, ko e apasia ki a ato nai, ko ia ai poto. Pe a ko e afe mehe kovi, ko e te māmā ia. Pengataanga ia uraki o e wholofola. Leso ni uloaki ia pe mo whaiwhikau tonga whiwhita, whaiwhikau pe o e kolis Lavengamalie. Hoa ni ko hiwa whongaha leso ni whahoko pe ia e hiwa whakatataha o e kolis Lavengamalie, kau ki ai pe mo e kolis tutuku, pe mo e konga o e siasi. Oh
Pahare soni. Ita hoko atu ki he re soni hono wa, e whakahoko atu ia e whaiwhekau o ia kosi a Lavengamalie ko whaiwhekau o Saias Malpo. Peta hoko atu rewa ki he poupou nou pe e whai e sekretari lahi, whainasa ki tau tolo ia honi. Hire poupou ko ia, e hoko atu ki he whamatara ngā aue, me he purea ngā whikawaki pia moe ngā aue koe ni kua lava. Ulake whakahoko atu e CEO e meiteki, Paula Maa. Pia hiri ko ia e whakahoko atu a erea, me whawafonga ko ia o e pankea maamani. Whikawaki pia mohono whapaanga o e ngā aue whafofa koe ni tau māta ia hea honi. Kata hoko atu ki he resoni wa. Ko e whawhala maa o ni ai o tua. E lau ko e le sonia no ua ki he whio hiok tau whai i he haua ko e ni. O to o ia pia me he gospel o Sisu Klaisina e tohi e sione. Ua fulu maa taha o e wahe.
te u lau pia me hono hongo fulma nima o vesi o tuku ki hono hongo fulma fitu o vesi sione wahe ua taha pako vesi taha nima ki he taha fitu ai a kupehe a hono whakarea pia ku whai rewa e nau breakfasti pia mea e sisu kia Simone Pita Simone whoha sione o kuke ofa kia te au o lahi i haa nau toluni, pia ne pehe ki ai. Io, eik, o kuke mea i o kou ofa mooni kia te koe. Pia ne folofola ki ai. Fafanga, sie kufanga lami. Pia ne toi mea kia te ia kohono tu o ua. Simone, foha sione, o kuke ofa kia te au, pia ne pehe kia te ia. Io eiki, o kuke meai, o kou ofa mooni kia te koe. Pia ne folofola ki ai. Tauhi e kufanga sipi. Pia ne mea kia te ia kohono tu o tolu. Simone, foha sione, o kuke ofa mooni kia te au, pia mamahi a pita i he o tolu ene pehe mai, o kuke ofa kia te au, pia ne pehe ange. Eiki, o kuke afioi ai mea kotoa pe. O kuke meai, o ku ofa mooni kia te koe. Pia folofola si su kia te ia. Ke fafanga si e kufanga sipi. Ko ngata anga ia, o e folofola e houani. Malo. Adapti afio kwai o tua maf mafi kai ke tau toi vei ua pa kai ke tau talaa ni whakamalmalu kwai i o tau loto ngā i kātoanga whakawhita o fia i he ahako e ni pea pehe whatapu ho heki o whanua, kau maa whakawhalangi, kau whakawhkotoa pe. Whatapu ki e tangatai pastene o siasi, pia kia teki motoro kotoa pe, kua awat kia e whahoha e houa koen. Ka ataa ki Lavengamalie e koeni ke whai pia ki whiawhia. Moha ki poupou nou pe, i he mahu i ngā ia, mo whakamahu i ngā ai a whakoloa koen. Koe mooni, koe a whakawhiawhia ani. Ko hui kono kawenga. Koe tau hau ke whakahonga i ai off, whawhomai he ki he pureanga, ki he ki ako koen. Pea tau kawhata i whamonu e tā puako ia i he ako eni. Pea koukore pe ke rawat pea ki fo i vesi ke whate fito pe ki ai a whiawhia o e ako eni. Ai aku haia i he ipseri ai apostolo ko Paula. Vesvalu, ka koe vahtolu, ai a pe ano whakarea. Ka koe ala mea pehe, ai a ko hok whakakoloa imu a. Koloa e kulau ia koe koto whakamasiva. Ko hui, ko kalais, whetai lahi ki e ki. Seuke, o wau kei launi, ai ngahi mea ko ia kotoa, ko e koto whakamasiva, ko hui ko ne fungani, a iloi o kalaisi su, ko hoku eiki, a ene a fio,
Nā ku tuku ai ke more kotoa. Io o lau koe tino haape koe uhi ke whakakoloa aki au a kalaisi. Te tāna kia tue mo veste fito koe a hea koa ngani ko tui kai ke puri ai mahu inga o ti fo vesi. Ai aku haia ai se ani matolu pe ko vesi o no. Ko tau he ko toa pe hangea whangasipi. Ko tau afe taktaha i hono hala o ona. Pe ako ai e sihova ke lave tia te ia ai hia a tau tolu ko toa pe. Ko tau he ko toa pe hangea whangasipi. Ko tau afe taktaha i hono hala o ona. Pe ako ai e sihova ke lave tia te ia ai hia a tau tolu ko toa pe. Ko ki ka veinga ke whakamaapo opo aki pe e tau ki if. E tau whioi mo tau kātoanga o e ahoni ko ilo o kufungani. Ko ilo o kufungani. Whawhetai mo fia. Ko hui ko e tāpuaki o e ahoni. Ka koutui kai ke aha taha tau te fito ki kainga lotuni. Pea pehe ki e kaungaue o e hako anga. Pea mo e whanau ako. O kai ke aha taha tai fia. Ko e uhi ko e honga. Ki he mo ui. Ai ofa. Ta mo e fie tokoni. Hange ko mea na kulawa ki ai. Whakafou mai. E he otua. I he pure anga. Ko e fie pou. Mo e fie tokoni. Ki e whakalakalaka. Ai ngahi ako. Tai maari ai ki ako anga koeni. Ko e whakoloa lahi. O e whakaukau. Whate fito ki ai. Ai whakotu o hiki ako angani. Pea koutui ko hono kaweinga. O mahino pe ia ko hono kaweinga pea mohono tau mua. Ke tāketi ki ai a ngau e whai hiki ako angani. Ko nei kuna. Aonga. Aonga ki e whonua. Aonga ki e whamiri. Aonga ki he lotu. Aonga ki he mohui whawhotui. Hange koe a whae lawe ki ai. Tau whanong ki ai. Pea koe ki ka venga koe a tohi pe. I ki i te unga o e tamasi mo e tahine ako. Koe mo ui i a kalaisi. Koe mo ui i a kalaisi. Neongo o kai te ata me he tō nou. Kau kai tuku ai kakapa mo e tau kawe. Ke ikuna ai kaweinga. Na e tutuuni e he o tua. Ke kautu takimua o kisi asini. Pea mo e ngahi ako anga. Ko nau, kau takimua ko nau hiki atu. Kau kei tūmau pe a kaweinga. Ai mahu inga. Ke foki ai ki tamasi imo ki kahine. Pea mehe ako angani. O kune mau kakato
ai ilo mo nia. Whawhita i lahi ki e ki. Whakautui ko tau whakau ki ai. Hange pe ko ves koen lea ki ai apostolo. O kai ke puri ai tuunga apostolo. Mo lotu na kau ki ai. Ko ngahi o wau ko toa pe o e lotsiu o shao hawa. Ene tauhi hono lao mo hono tutuuni. O ku asia i he ki vesi ki vahe ko na lauka ki o lunga hake. Ko au ko he pelu. Ka lau ki he lao ko hao hawa ko whaaresi au. Ene whakamatala ki he tuunga na pore a ene mo ui. I he whonua, i he lotu, i he mea kotoa pe. Osi lava i katoa, pia na ane whakau ko tumtumu ia mo ui. Pia ko hono whekau na whai e kau taki mua, taim na hoko mai ai a lotu rerei, na hoko mai mo sisu, ke whakarere e lotu. Na whekau he kau taki mua lotsiu, ke takai he whangi whare lotu, o tak pōpula mai ki nautoro. Whengai ke tau, tau ilo petala no tau mahen moia. Ene alu ke whakakato hono whatongia na tutu ni, ka keti ki Damaskus, na ta iai he eki. Toki ilo ai, he apostolo, o ku hala, ene mea o ku whai. Pea ne tari e ia, au ku whai he eki. Pea ne hoko koe toko taha, ke ne whakamafola, ai lotu le rei na hamo sisu. Ne ongo lahi whaingata ana e whekuki mo ia. Ka hange ko ne tala loto. Ria ko toa mea kona pore ai. Lau ia ko kino haa. Lau ia ko e veve. I e fungani e foi mea petaha o kune iloi ko kalaisi. Whakatae au ngai mea kotoa. Na mo no foa ne mo ui. Na ne lau ko no whakakoloa i mua. Fungani pe foi mea ta. Pako ne whakaamu ke whakakoloa aki e ne mo ui a sisu kalaisi. Pea koe whakamamafa ea o kwhai mau pepe hei kai pe toi tuku. I he ki ako angani. Ai mahu inga. O e ilo ko ia o kfungani. Ko ilo o kfungani ko ilo i o sisu kalaisi. Ko e poto mo ni aia. Ko e poto ia o kfungani. Pea ka mau he tamasi ia ko. Ai poto ko ia. Ko ne toki hoko ia. Ko e tangata aonga ki he whanua. O tau ilo pe tatoku lahi pe ilo. Moi poto, ka koe lahi e mau. Tia pe ke au ia ke mo nia, moi fungani. A sisu kalaisi, ka toa ai rerei ko toa pe tangi ki ai. Ai whanua, ai family, moi lotu. Pea koe huinga ia neongo whaingata a ngā weni. Kau kai tuku. O si atu. Ai mo ui a kaupure ako. I foi ka vehinga. Mo nau ama nakile rei. E whai pe hono whakakakato. Ai whekau na e omi ehe eiki. Kia teki nau tolu o kamata mai aki. Ai ngau e mahuinga. Ka ke ngata hesiasi. Ka ki ako angani. La to no. Ka kua fio pe o tua. Ukai pe hiki. Ai pipiki. Ki e moon koia. Pe koe aku tuungai ai. Mawhana. Kau kaua oe ahon. Ko hui koe mau e ofa koe ni.
pe ko tau I he ni ke tau kaufata ko a pe ni mon sa me na fa ko tau I mamawa ki he o tua ko mon fa nongo ke fa matala ngawe fa kamore mo anga no ngawe ka ko e kala no amoni kalwe kamata alangan kai te afetu e fai hanga ki ai ko e lotu pe lava I kunai angai fufare ko ni hufanga ki ai whanau ko mo mea mai pureanga mo e ofa ko ni oku toa e mau fie pea ko whawheta I lahi ki o tua whawhafonga tangata ki pareste ni ka koe pureak e mau whakamalo mo e mau honga I ala ho mo roto tō kai whakakau atu ai ki iako angani I ho mo plani ngāue ok whai mau ilo pea kuhinga ko mo mamahi e o tua pea mo e lotu rei pea pehe ki ho mo mamahi ai whonua ko langa whonua ok whai pea ko tui o tau whetaki nima ko toa pe I he whepopo waki ke langa ai mea o tau tui whinangaru ki ai o tua I ho tau tau tangata pea o tau whawheta I lahi kai meri e ai hako tupu e whonua he nau ma ai ilo mo nia nau mau e ilo whakapapau ia sisu ka laiski e nau mo ui te nau hoko koe whanau ngau e aonga ngau e totonu whai maa koe mo nia ia koe funga nia kai ke ngata he mau ai ilo kai mau kakato ai mea koe hao mea koe mohoni mea koe ofa ko fungania ko sisu kalaisia pea te tau mau ai kāpuak la I o tau ki fonuani hange koe mea koe ia oku mou mamahi I pureanga he ngahi potu ngau e keke kai ke pehe ai amanaki le rei mo tu amerie I hoko atu ka fio I pehe o tua hange koe le son na lau tano kia siope pehe ke kosperi kai ke misi hata haya ke ngahi palani toto atu ai o tua mea pehe hange koe ves whakaos na lau le son apasia ko poto ia koe mo one mon ta koe mea ia aku fie ai ki ka ngani mo ka ngawe I he ahoni ilo ho mo tek malohi mo popo ki kawenga ngawe kai to lai mo I ko me mahuinga masiva mo ngai whainga ta keke ka whai pe ki tak e kua tu amerie ia e kai mo inu e whonua I he kaha u I ngai le rei e whakatafe atu wheta I lahi ki he e ki whatawange ki he o tua ke ne tāpua ki tau tolu kotoa pe mo tala monu atu whakawhakalangang e pare mea mo kamunista kau mamahi whonua kotoa pe maui ngā pita ko tui tau whelotoi pe tau taha kotoa pe he mahu I ngā ia e rea kwhai e lau marehe ne apostolo fungani pe mea taha ko kalaisi kune whakakato rewa whakatau ho taulangi he kohono whina ngalo ia he ahoni pe apehea pe o taingata makatu unga he tau ofa mooni kia teia kai ke tala monu atu mo e whakatawangi pe ke whakakato atu pe e ki ai ki whakaloto lahi
O hoa koe ni ki a te tau tolu he tapa kotoa pe. O tau tu me iai ke whakakato ai whinangalo o e otua. O whalahi atu mo tala monu. Amen. Whamalo ki e skeitai lahi i he poupou mo ia konaki ki tau tōtoo ia i tau whanonga ko ia hea honi. Taha e rea maari e ne whai skeitai lahi ko ki siasi toko si ifo kieni pia masiva. Ka koe mea neu hei ki ke whai ne lahi au pito ia te mau tolu. Ka koe mea koe nai whai koe lotu pe. Koe rea i loa e Palestini ko ia ko mamao atu. Mea ko tawa peu tu he apini koe ola e lotu. Omi he lotu. Ma toki ngā aue mo hafua ki mui. Ka koe omi he lotu. Hange be koe whare koe ni, tau heni ke whai hono huwhi aho ni. Koe kore be mo lotu i otua ke tokoni. Pe waka mai a tokoni ko ia tau katoa ngā i hahoni. Pa kou kore ke CEO o e meiteki, Paula Mau, whamoremore, ka whai whamatala ngā aue. Ki he ngā aue ko ia tau malari i aho koe ni. Koe whamatala ngā ue me he pule angatonga ke ngā ue ko lava. I ko nei e fuuloki a ko whakawha koe ni. Tau whawhetai mau pe, i hene ofa. Tapu mo e klauni o anoi kuonga, tamatui ko tupo ono. Tene kuini na naspau, ha moofo. Whawhalanglangi, hoka mbiriku. Tube mua ke u hufanga tuhe, hi taloka tapu kakato. Ko whakahoko atu pa pehe ki he lotu lelei. Ko tau whanongoa, ka e ataha mua ki e whakahoko atu, ai ki whatongia tua koen. O tau laukau i e aho koe, i he tau ke i taimarie, he whangu maringi me i loto tatau. O ikai ko ha atape, pe ha maari, ha matangi, ka ko whakasino e tau amanaki, o tau monuia ai he tau inasi, he tāpuaki mea ato nei. Whawhalanglangi o ko whiawhia ke whahoko ato e whamatala ngā ue, ko taimarie e ngā hapi ako lauto he tahwha, mo e kolisi e hiva ai ako o si huofi. Ko ia honi, ko tau tānake atu ki ai, mo e kolisi Lavengamalie, i he ngā ue kua lava. These constructions are under the Pacific Resilience Program, or PREP. It is a regional program aims at strengthening early warning and preparedness, provide resilient investments to ensure building back better, stronger, and durable to adverse natural disasters like cyclones and earthquakes. And finally, to providing strong financial protection to fund these constructions when required. The program includes school buildings that were damaged by Tropical Cyclone Kita that hit Tongatapu and Ewa in February 2018. All constructions are co-funded by the World Bank and the Government of Australia. The design and supervision were done by an Australian company, Cardinal. They worked together with the government through the ministries of MEDEC, Education and Training, Infrastructure, and Finance, in closely monitoring and to ensure quality and successful completion of these constructions. All constructions are done by local companies, which means not only contributing to Tonga's economy, but also financially benefiting many families. There are 25 schools in this program, 21 in Tongatapu, 2 in Ewa, and also 2 in Vava'u. The value for these constructions is approximately US 13 million or Tongan pound of 28 million altogether. Whawhalanglangi, koe whare ako whōu e kolisi Lavengamalie, o guai ai loki ako e tolu, o square meter te au ni manoa, o lava ke hao ke whanau ako e toko whitu nima ke toko hiwa noa. Koe loki ako e ua o kua hewahea ke haulisi toho ke lava ke hoko ko haloki lahi pētaha. Koe langani nei whiunga me paanga Tonga e 5 kilo balumano ta hafe, ono ngea o balungo fulu. Koe laga e whakahoko i he kautahalanga Tonga, koe South Seas Construction. We do hope that the school building and the program will provide good leaders and role models for the nation, churches,
and the families. I also wish to extend my deepest gratitude to all stakeholder partners who have worked diligently against all odds to successfully complete this work. O tawhatawang, kia tek taudol mau epe ne kelesi, pamane tāpaki, tuafat. Mamalo ki CEO o Meidek, me whamatala ngā awe tau whanong ki ai. Hounga ia lahi mōni ho tau loto e tau CEO ki he ngā awe whaafofa, pia mo e lahi whakamore ko ia nai whakahoko. Ko kore ki whafonga ko ia o World Bank i Tonga ni, na tāria la atu, i whamore whahoko atu ai whamatala, i he tengnau tolu, kau whapanga ko ia o ofa ko ni tau hene he ahoni. Tapa mo e awhia Lavengamalie maanio ni e talo tolo tonga. Pagatapu atu, wakawa meiliku. Minista ako, mo e ako ngā we ka koe whakawha langlangi o e aho. Pagatapu ke tangata eik tala whikau lahi o Australia, His Excellency Adrian Morrison, mo e puleanga o Australia. Pagatapu ke Palestine e sias Tokaikolo i e kalaisi, vai whikau ni sias kolo. Pagatapu ki he pule lahi pe CEO e meiteki, Paula Mau, kai pefo ke kau ngau e whakapure anga hono kotoa, tau whakatahataha mai he pungpungini. A te whakatap ke tangata eksekretari lahi, whai whekau sa e tatafu. Kau maa mere kawha, mo e kau whai ako, mo e mātua tahu hi whanau e api ko Lavengamalie. A te whakatap makehe ke tau whanau, ai makatuunga tau whakataha fie ai e pungpungini. Ko kore ke ufka malmalo ati whakatap ka kato, mo lot lele ni kamata ake tau polo kalama. Pa ko kore Lavengamalie ke whakaosi e kuki whakahoha no noni, e lea whaka Britania ko hia ko tau hoa ngawe me muri. As mentioned by the CEO for Meidek, this will be the 24th school to be commissioned under the PrEP project over the past 12 months, with only one remaining now at Tonga Police. Today is yet another clear example of the reality we live, work, play, and learn in. Our climate is changing, and our country remains vulnerable to natural disasters. The World Bank believes in investing in quality education through climate-resilient classrooms, not only from a safety perspective, but also from an economic and long-term financial perspective. As outlined by the CEO, the work includes one building with 3 classrooms, internal storage, and a partitionable wall between 2 of the classrooms, which can become a hall, giving it added flexibility to teaching formats and the use of the 2 classrooms as a multi-purpose facility. These buildings are built to cyclone and climate and earthquake resilient standards. And the bank is really pleased to be able to work with you all to deliver this for our children. By the end of the project, more than 9,000 students, around 40% of Tonga's primary and secondary school students, will have benefited at the 25 schools with 43 classroom buildings and 124 classrooms. Of course, this initiative would have not been complete without the support and partnership of the Department of Foreign Affairs, Trade Australia, and our good friend, His Excellency Adrian Morrison, who have contributed and supported our work. In addition to this project, through another World Bank funded project called the Skills and Employment for Tongans, or SET, working closely again with the Ministry of Education and Training and the Ministry of Internal Affairs. Lavengamalie Technical College is a recipient of the Quality Improvement Grants of 50,000 paanga, aimed at improving the quality of the courses delivered. And lastly, we're pleased to support 26 of the students here at Lavengamalie, also receiving conditional cash transfers for school fees. As outlined earlier, the World Bank remains committed to quality education in Tonga. I wish to take this opportunity to acknowledge and also thank our key counterparts, Minister Huakava Meiliku, his CEO, Dr. Tankina Moimoisteen, and the whole team from the ministry, Minister Day, CEO Paula Ma'u, and our acting project manager, Ofofa Anunu, and the project management unit at Meidek,
who work tirelessly behind the scenes. The design and supervision company, Cardno, led by Paulakava, Baya Firimoehala, here on the ground. South Seas Construction, led by Ungatea Taufatofua, who has just been wonderful to work with. And the Ministry of Finance and their Essential Services Unit for their continued input and support. And lastly, may I thank the Lavengamalie College, the principal, the teachers, parents, and the wider school community for your collaboration and support in ensuring the successful completion of these classrooms. Speaking on behalf of the World Bank, we're really pleased to reach this milestone with you. Ke Lavengamalie koe ni ke o atua I hatala monu mo o whalahi atu ke whānau ako, pa mo whainga whakaatama I o kwhai he tau whakaako koe ni. Tau lotu pe mo tui ke kau mālangi I o mo ngai whainga hono kotoa. Malo au pito. Pamalola hiki a Natalia, koe whawhonga ia o World Bank I Tonga ni, I he whalotolahi, mo e rea maari, whamatala ka tek tau tolu, ai ngai tokoni kon inasi ai, a Lavengamalie kai ngatape I he whare ako, kai totongi ako, mo ngai tokoni ke. Koko le tatu e pas, whawhetai ke iki. Tawako atu ki he mea ai whawhalangi I he hoa koe ni. Ke koe whamatala ngā wea ko hi koe whale ko tokone puleanga Tonga o whotuhi a pia ko Lavengamalie. Kau maa ai houani pia mo Lavengamalie ki he mea ai whakawhi whakalanglangi ko e Eki Minister ai o ea ko pia mo ea ko ngāwe huakawa me liko. Tapu ke o tua mafi o I Lavengamalie e pongpongin. Tapu ke he tui o Tonga ki tupo won. Kuina nas pau. Wa pale wa moyo. Tapu Hawaii. Tapu pa mo whafonga High Commissioner Australia ki Tonga. His Excellency Adrian Morrison. Tapu pa mo whafonga Pangea Mamani. Natalia Latu. Tapu mo tau taiola he lotu. Oi hala mau ko la mo ha mata pure. Tapu ske tala he siasi. Fai fikau saya tataf. Mo ha tau lai. Tapu mo tare kita ako. Oi ngahi ako anga siasi Tokaikolo ya kalaisi. Belikaf. Kama pure ako ko dis Lavengamalie mo kau fai ako. Tapu mo se PTA mo kau tau whanau. Tapu en ke Palestine hoi ko istutuku. Se extra saulala kau mai kau me mipa. Hoi ko istutuku ala Lavengamalie. Pao whake whakatapuni. Kai tuku ke whakakato e whatongia. O tuku mai motuani e pongpongin. Tau whawhitai o tua mafi. E ne huri mo tafo e tau wholau. Pa tau tuutai he aho whakoloa koin. O ko ulama mai ko whafofonga pei pare mia mo pureanga Tonga. Ki katoanga aho ni. Mo loto fonu e whiawhia mo maafana. Maafana makehe ki kau whataha. Mo pot ngao yako e sias Tokaikolo ia kalaisi. I hono hufi mo whare a koni. O kawai mono whamanatu aki. E au sia e kolisi. Whakarisiane ko Lavengamalie. Ano tau whanoa. Koe nai ka nai lawe nai mea ki ai Palestini ko istutuku. Wha malo at ke tarikita put ngai ako ai siasi. Pe ke pure ako. Kau whai ako kau ko istutuku. Kau tau whanau. Yo no tari ke kau mai motuani ke whatongia aho ni. Ka whiawhia ma ke hai motuani ke ulawa mai. Ke tau kau whataha. E aho whakoloa mo aho uha koini. E mo apini. Koe ngā ue ko lawa, koe whare ko tu, koe whakalahi o tau ngai whare a koni. Ke malu kia se tau whanau, pe la a pe uha.
Ka whawhita i he koloa le rei alangi. Pea whawhea ai ngai hoa ngā weni. Ai ongo Samaritani le reini. Pure anga Australia. Ka mai pankea mamani. Ke na awhea o tokoni. Wola lava i kafo. Ko na awhe mai o tokoni ke ngahi a koni. Ai nai uesia i a wha o kita. Ka mono mono ngahi lo kiako. Pea lava monu ai o langa ai ngahi apia koe ni. Koe ofa matua ki aonga ki he langa. O ngā ue nai whakahoko. Ke hako tupu ka koe kahau o tau whonuani. O tau tari mo whakawhita i a tokoni ko tau lawe ai. Te nai tau mamao. Ke balawa he iwi ngā ue pule a ngā. Ke whakakato ai whatongiani. Ke taimi whaingata a whakapaanga koe ni. Nai ongo ai mau ni whahoko e cyclone kita. Kai ke ngata pei tonga tapuni ka i e ua whoki. Kana ai amo ange, ai ongo viwiri ke he uesia o e ako ai whanau. E taulofu e mea ne hoko, e hoko mai a wha ko haloti. Ka umai ko vita hiwa, mo ala ta maki ana tula, o tautolo ia e ngā ue, pahange ko mea e whaiwhekau, ta kono taimi peni nei ko tofa mai ki ai. Whamalo lahi atu, yo mo poupou mai ki oanga Lavengamalie ako ke whanau. Koe ku whaamu ke tau ngau e whakataha mo whe poupou aki ki ono langa o e ako i tongani. Koe tau poupou ke ngau e kau whai ako. Mo hono teke tau whanau ki he ako, koe tau tanumakia hakahau lele. Pai tu loa, kai ke ngata pe mai whaamiri mo siasi kau maa ai whonua whoku. I hono tulika ke teu e tau whanau ako. Le talia e ngai skola sipe e walunoa he tauni, ke he kau whai ako ke whai ai honau pechela. Ka moi ua noa ke whai ai e nau master. O kau hene ngai skola sipi, kai ke ngata pe puli a ngā, kau ai me ngahi ako ai siasi. Ko whaamu ke toi lerei ange hono teu i e kau whai ako. Na lawa i o toi lerei ange ai, a hono ako i e tau whanau. Ke ua te tau tokanga taha pe ke he langa o loki ako. Ka tau toi tokanga pe ke he langa o ilo moi maama i loto loki ako. Koe kātoanga e aho ni, kono whakailonga ia o ngā ue ko lava. Pekau tuu ai ke whakamanatu e tau whanoa o kolisi whakakarisi ane ko Lavengamalie. O kou manatu i hake, e whiawhi taha hange koe koe laua MC. Pea mo e Palestini koe ni ako tutuku. E mamata atu ke polkalama ai kolisi Lavengamalie i he televisione. E nau taha noa ke historia hono whotu o i kolisini. Koe ngahi loki ako nei kawai ngahi lalo akau. Koe ngahi sea nei kawai ai ngahi fo i maka. Koe nei uha kuna waa rewa i he ano. Moe haafua pe ngahi pole. Na lau whitaulaki mo ia. Kai nei kai ke tukai. Nei kātaki i pe ko sio loloa ke kaha u. A e nia ko tau wa umai ke he aho ni. Ko whaholo mamata e ngahi whare ako ko langa. Ke ako ia e tau whanau. Ko whatangata e kolisi ko Lavengamalie. Ko toko lahi a whanau. Ko nau mau whakailonga. E ngahi malai whakata mai. Ko whakalau Malie. Ko whanau tama o e ako akani. Whamalo lahi ke Palestini siasi. Ako tutuku, PTA, he ngau e whakataha ki hono teke e o e ako. Koe tau matai koloa ia. O tuuloa, ke tau kaunga tutu e mama. Ke mama ngia ai, ko tau whonua. Tawange ke tau lawenga, i hene ngahi ke lesi. Ke i tokai e tau ngahi, ai anga mea. Ke whakafono e tau hoa whangahau. Ke whakalato e tau ngahi, ngā whauhanga mai. Kai Marie ai tō whatongi au te au whai. Ko Lavengamalie, ko tau moui i a kalaisi. Tā monu atu pure ako, kau whai ako mo whanau ako. Ke ngahi whenga anga, whaka ako o tau ni. Ko tau lotu ia, ke monu ia, ai hala whanonga ko ia. Tō au whatu, o whalahi atu. Koe mea ia ai whakalangi o e kātoanga o e ahoni, tāpua ki pe moi whaata o e loki ako fo o koeni. I e tokoni ai pule anga Tonga, fo mai e ngahi i Pangea Mamanika o maa ai pule anga Australia.
Ka ko ta Malie ai whanau ako koe ni o kolisi Lavengamalie. Hoko atu ke polkalama himi ono wa ne mangeau hong fulu ves o laki pia mo ono pia mo tali ta taufa. Koe toko ni tale ki ta ko ia o isi Tokaikolo. Himi hono wa, whahoka tu e toko ni tare ki ta ko isi Tokaikolo ia kalaisi. Tali ta taufa pega hiria. Ta hoko atu ki hono kosi ko ia li pine. Mea atu e whawhalangi ke mea ki he ngāwe ko ia kua lava. Koe wholawholahi mi honoua ke tau hiwa ai mo katako mea ke tau hiwa. Koe nima ngeau hongofulu e himi nima taha noa. Sisu ke mau maau e ngahi mea kotoa. Tare ni ti ngahi tau whanau whare mo i koloa. Mea tatau pe mo oni hono uke pe sia oa eki e mo moi he kosi oku ngā tanga. Atu ki hono husi ko ia, o e whare koe ni kuolanga, kore ki e whawhalangi, whamamore, me atu o kosi ari pine, pia mo whawa a e ngai loki ako fōu koe ni, kuolanga, tunga he ofa e puranga Australia, pia mo e pankea mamani o whapanga, ke inasi ai a e kolisi Lavengamalie. Kage koe hoa whawhiwhia au pitoeni a hono whakaata pia mo hono tāpaki i koe ni o e whale kua kosi i ai lipine e whakawhi whakalangi o e ahoni kakatahua kawa me liko ko e minista ko ia pia ko mo e ako ngā oe ka he whakaata ai whale me atu ki ai kau whakawhi o e ahoni. Tange pe ko e whamatalanga au e nai whakahoko e... Kore ki he kauhiwa mo kauhisi whamore more. Hiwa i mai whuka i kuna, lo tonga iau, mea mai ka whakawhi, nau mea ki he... Te nau hao ke ngā whare whokoni, ua huwhi ahoni. Pui ke lama o hoko ko e loki ako lahi pe e taha, pea to e whakaau e ka ngahi whatoria ke he o api akoni. Kau ku tatau mo ha ai whiwhia ai kai ngā lutuni, kau maa ai kolisi i kuna ai tokoni mātu aki maonga onga koeni, pea inasi pea mo lawenga manu ai api ako ko Lavengamalie. I hou hani kumau i loto i ngahi loki ako i taimi mahu wakai atu pepe mi tua. Ki e whaofa o e loki ako kau maa whoki ai
fe popo ake lele o fai e pule anga ka o maa foke anga he whanua ku nau toko ni I ai langa koene o e loki ako whaaf ofa koene fia e whanau ako ka o maa ai kolisi lolo tonga pe pehe ki he pule ako ka o maa ka o whai ako ka wai pe mo ako si i o ange koe whamatala e palestini o kolisi tutuku ka koe fia ia o e ahon me ite ai loto ata mai pe mo lau marie o e ka whiwhine ka mai ka tangata na nao mate ki I mai ai api a koni o me ko ngahi talanoa ko whai neongo na e kamata I ngahi lalo a kau pe mo e whaingata alahi ko hi ko e ano ai fu feitu ko e ni ka ko whai whanonga mai pe e tau tangata pe mo e tau tangata hao mai ki ahoni nao tanu pe a tanu ai feitu oni Pea neongo ai alo tāmaki ai whunga o whanua I he ahoni ka ko whakahoko pea e polo kalama pea mo e nai ki afua ane nai ang I e hoa ni o uha tu moto pe to ai uha pe ki afua ka e lolo tonga ni o ki to pe ai uha I e lolo tonga ni ka kui kai tuku ai e mau wakai ai whahoko maa whana pea ngāhi whatongia pe kai koia pe ka koe wakai kia ki nau tolo ku nau teu ai ngāhi whatongia pea me e holo nau teu maa whana pe pea mo ki nau tolo ko hi koe whakamaho I ngāhi ai lotu tāpo ki kau maa hono whakaatao e loki ako koe ni whakamanatu akia e tau e whanoa tau e whanoa o e whanonga mai o e api ako oni pea neongo ko tō tau a ka nau tolu na nau mo aki mai e ngā weni pea ka koki nau tolu na nau tā e whihi o no whakotuu pea mo no fusia e whaingata o e whakotuu o e api ako ko Lavengamalie kai miria I e whanua ina se ai ka kai tonga ko toa pea whakamawete atu ai kolis tutuko e kolis Lavengamalie nau wa ko ke mai whanua I tō pleanga nau popo lele mai pea mo e popo malohi mai ki he whatongia o e ahoni mau amenak lele pe kua utak lele atu ai polo kalamani pea mei Lavengamalie I hoata o e ahoni ai hau wau tā poki pea mo e whakata o e loki ako whakailonga ia o e tau whanoa o e whanonga mai ai api ako Lavengamalie mei he leti o walfitu poine nima e whaima kau mawhoki ai e pēsi Facebook a ai Broadcom Broadcasting I he ngahi whetu keke kau mo mea mai ho mo telefoni pea tau inasi whakataha I he polokalama o e ahoni kei o ngona atu pe ai hiwa whawhetai ai kau hiwa marie koe ni pea mo e whai hiwa marie Leo ai alo tama ki nau tu pe te niti konyo ku tu ai e kau hiwa oku mahino pe ai alo tama ki oku vai e mea konyo nau tu ai ka oku nau ke hiwa fia pe o loto whawhetai ko hi ko e whraola e ki ai ngau e maonga onga koe ni I he tokoni ai pule anga kau ki ai ngahi whanua mo e ngahi pole anga muri nau kau mai o toko ni ai ngā weko e ni. Kei I ngahi loki a kou pe ai whakawhalang langi kau maa whoki ai mi hoi kau whakawhe nau kei mamatai pe ai whakawha o e loki a kou koe ni. Ko toko ni pe a whakaola ai ngā we ko iai he ahoni whailunga I aki ai tau e whangfulu e whanonga ko whai mai pea neongo ne alo tāmaki whawhetai o ko Lavengamalie ai loto pea mo e whakaukau kau mai ata mai ko hi koe ngā we mahu inga koe ni koe popo I ai ako ai whanau I sino ata mai kai te pua mo ui o Lavengamalie ko mea mahu inga a pita whoki ia pea ngai ko ia tau ina se ai
Honga te tau proklama, ki he whaki o ngahi mea ofa, pia kou kore ki he tare ki tāko, whamamore ke hoko mai o whakahoko atu a ngahi mea ofa koe ni. He kai fo ke lava ke whakatatau ai fu ofa e aho ni. Kai ke lava whakatatau. Ka ho whakatawanga peke o tua mafi ke ne whakakato. Eik whalanglangi o e ahon, ka bau e no loto pei loto ai uhinga o e Lavengamalie te tau tolu, te tau hounga ia lahi au pito mene whai o tuaka te tau tolu. Nā tau whai anghala ko toa pe, kai ai e sihova ke lave ki a kalaisi tau ngahi anghala, pe tau Lavengamalie ai. Koe foi lave pe ia ta, o ku Lavengamalie. Koe lave ki a kalaisi e tau ngahi anghala. Whalo to lahi ia, he wei ka tae hao, tau whanonga holo mo ia, koe matai koloa ia, mo e mea ofa. E hoko atu, he aho, e ne whaki mea o wha a kalaisi. Ta hoko atu ki he tare ki tāko, hoko atu a e whatongia koe ni. Kore ke hufanga he pakatapu, kai ata ke whakahoko atu ai whaki umea ofa o e pongpong ko e ni. Aia koe, uraki koe mea ofa ki he ongo touna, aia koe ko kinaua na whakapaanga mai ai langa koe ni, te hange koe ni koe mea ai e masi, o ku kai ke lava ke mau whakatataua ai fu ofa kua whai. O ku mau whakawheta ilahi ki he otua mafi, i he ofa tō matakakano koe ni, pa mo fu langa whakafu ofa, o ku lawe ai apia koni, pea o ku hounga apito ia ki ho mau ngahi loto, nengo koe mea ofa, o ku kai ke rauia ki he tuunga o mea totonu ke au kai ngahi mea ofa, ka koho mau ngata anga ia, toki whakakakato atu e he otua mafi kia te ki mou toro. Aia koe uruaki pe, koe ongo touna koe ni o e langa. Koe ai koe uruaki pe koe World Bank. Ka taki whakamore koe... Whakamore o kuiai ai mea ofa ki he potu ngawe ako, pea mo e whakalangi, ka ko ene koloa, te mautoki whakaau atu pe ene koloa, pea mo ene umu, ko ia koe uraki mea ofa pe ia, ka e o mai ai mea ofa koe ni ai potu ngawe ako. Ani moa. Ka taki pe hataha e me potu ngai ako ke ma watu ai mea ofa koe ni. Ia. Kore atu ki he tangata executive tai lahe siasi ke ka taki ma mea mai ke fuaki ai mea ofa. Koe koloa o e tangata eiki whawhalangilangi aho e toki o mia pa mo ene malo. Koe kohono wā rewa, koe whoki he ongo touna o e whare, aia koe World Bank, ka taki mai hawhapufonga mihi World Bank. Koe, tamoe.
ko honoa aia ko e Tonga honoa aia ko e Pureang Australia, Australian High Commissioner. Ko ia. Mai ia ka ataki meta. Kohono tolu pea mihe Ministry of Meidek. Koe tau hoko ki he contractor aia koe tufunga unga tea tau patofua. Koe na koroa ia. Malo. Taimin tau hoko ki he card no. Aia ko ki nau tō kau tahai na nau monitor ai ngā ue. Kore ki ai ha whakapofonga. Pa koe whakaosi, ka taki koe PMIU. PMIU e, iyo. Ami ki. Iyo. Katak whakamole ko e... Australian High Commission. Iyo, ate pe, koe, katak, iyo koe. Iyo. Pea koe... Koe ngahi katoa, mo tok mo lava mai, e toki ate pe ho mo umu he osi koe ni ai katoa nga koe ni malo au pita. Malo. Whamalo ki tare ki tā, whakahohoko atu ai ngahi mea ofa, tōki whakakata atu ai toenga o wau ko ia ana iangi. Te tau hoko atu ki whamei te, pēu ka mata ia e he whamongopuna o e Palestini ko ia kua mālolo. Pai whekau toke tāri whawa ere saulala, te nau taolunga i he foi hiva iloa mei Lavengamalie ko e kolosi. Pea koe loto pe ia o e tangata e ki tau whanoa, whamanatu pe mea taha ko e koloso kalaisi. Mea kotoa pene mau e kolosi, mea katoa. Pea koe te aha toi pōpua ki kehe ia, koe pōpua ke kolosi. A mea kou malanga he taimi ke taimi e tau siopere tolu koe ki ai kolosi. Whamapuna e ni tangdai Palestini, na whai ate ulak taulunga, hiri ko ia whai korisi Lavengamalie, taulunga hono ua, tau hoka atu ki he konfaus tau prokalama. Kua fofola mei langi e whala ke whai ai tau katoa ngā.
Io i kolosi kare vale. Kua e tari ai o tua ki he kotoa e taunga yang hala. Lolo tonga ni Kua e tari ai o tua e ke ngona te pepe me kolisi Lavengamalie ngai polkalama o ahani ka ko iko e tu mo fai lai ngai fatongia te mau I ni pe I he Facebook ka te tau foki he ki vekilane ke hoko ato ai ngahi fatongia o ahoni ku ai pepe mo ngahi live o ku tali mai he hoani malo opito hoko atu ke item hono ua pe ko item fa o sene fa meite ko taulunga fa tolahia ai kolis Lavengamalie taulunga fa tolahi ai kolis Lavengamalie ka toanga ko ia ahon kufi ai fare fo ko ka mo e fa manatu ko ia o e tau fa noa o e kolis o fola ka peti e o tua me langi o tau fola ka to anga ya hon tau fa feta ia ki heiki ore e la ku ai go ni go ore tata na mi go ni ta ki tata ko linda mana ya yang yo go ke mo feta lak mama kami tu malina Kua tau he kotoa pē, hange na whangasimi, o tau wapeta kitaha I ono hala o ona. Pea ko ai e sihofa, ke lawe ke te ia, ai ia a tau tolu kotoa pē. Tokaikolo e te pēhero korea, e o kutoro mai o ta e matai me ala o wha.
hoko atu pe koke ai nga hi whakawhiawhia oi ahoni. Kau hui koe whiawhia ai kau koles tutuku kau mai mātua tau hi whānau. Kau hui koe whakaola oi ngā ue koeni. Pea koe kau tau olunga toko lahi eni whakawhua nau i he mei toko wanoa. Whakawhau pito ai whānau ni. Kau maa tu ta whaki o whai e kau whai ako kau maa ai mātua tau i whānau. Kau i ko e tāpua ki o e whare ako koe ni pia mono whakaata ke hoko atu aki hono ngā ue aki e whānau o e kolisi Lavengamalie. E mau whakatauanga pia o tau ke i whi au whakataha pe e hoan. Pia mo e ngahi whawhiawhia o e au ni mātu unga he ngā ue ko lava. Kei loto malai pe ai kau tawolunga kei whakama opo lele ai ngahi pare o e whanau. Whamaro ki he kolisi Lavengamalie mo e tawolunga whameite ko ia nau kaumaya ke ahoni ki he kātoanga maalari hono hufi o e whareaku fōu koeni pe ki he kātoanga o e tau whanoa. Ta hoko atu ki he rea whamalo e whakahoko atu ia e toutaiola he lotu, hala maumau koula, ko tokoni pureako o e kolisi Lavengamalie. Whakatai kia Sihova, he o ku lere ia, he o tolonga o tangata, aine alofa. Oh, give thanks to the Lord for his mercy endures forever.
Israel may now say, His mercy endures forever. House of Aaron should say, His mercy endures forever. And those who fear the Lord, shall we all say, His mercy endures forever. The kingdom of Tonga, Lavengamalie, and all the Christians, let us now all say, His mercies endures forever. Tulau, o Lord Lerei, kamata ki ai whiwhianga e hon. O e tala whatapu ko au whaki. Kau maa ke u tongia e whatongia, whakamalo, o e whitu lahan. O kuneka, te haka halang ko tau, ai loto tua o Lavengamalie. I whawhawhonga atu, tangata eki Palestini, o e Tokaikolo ia kalaisi. Whaifkau nesias kolo, kau maa, ko e priako ia, e a piak whakaristiane ko Lavengamalie. Ka maa eskel talilahi, ka whaifkau sea, sias Tokaikolo ia kalaisi, tare ki tākoa e Tokaikolo ia kalaisi. Kau ngā ue, ka mai whanau ako. Koristu tuku, o ngahi kau ngā mea o Lavengamalie. Whawhonga atu, e maa uhonga ia. Mo e whiawhia mo e whawhitai ki o tau o tua. Ai ne whawhia, ai loto whasamaretane, kia mautolu, ai tāpua ki o e ofa koe. O hiri atu, o e whanga fultau, o e whanonga toa wha, fufua taim, ke mahufi ha whare, o whamanatu ak, ai tau whanga fulu e ako a ngā, ne kai te maukau, i hono langa, ka koe ofa ko whai mai. Mei he panke a mamani, o na hoa ngā ue, prea ngā Australia, ka maa ek minista mo e ponu ngā ue ako, ek minista ka maa e tak ngā ue, o meidek. Pēwhoki ki he Cardinal, ka maa e South Sea Constructor, honga i au bito, ho mauloto, e ofa, o e aho koe ni. And for the sake of the non-Tongan speakers, I'll say a few words in English. On behalf of the president of the Tokaikolo Christian Church, Reverend Nesias Kolo, the director of the Tokaikolo Christian Education, my fellow colleagues, students, the chairperson and ex-students of Lavengamalie, the pastors and the church members, and all the friends and ex-students of Lavengamalie, I would like to extend our sincere thanks and appreciation for the Samaritan offer of the day to build a new building so that we can fulfill the vision of this cold and swampy area, to educate students to fulfill the vision of full salvation, salvation of their spirits, salvation of their soul, which include the intellect, the will, and the emotion, and even the body. We do appreciate, and we are so grateful for the offer. May the good Lord bless you always. O pēa e whahohatua, whahoko atu i hua koe ni, lewa ai whamalanga tatawatu.
Peta hoko atu ki he himi tuku, e whakaoka atua e le sieri sa moriteka, ko e tokoni pureako e korisi Lavengamalie, hiri ko ia e whae tau kere si e sketai lahi, pe whikau saia whapu iak tatafu, pe whaose aki a e whaswhafonua, pe lava a e konga uruaki ko ia e tau katoanga. Koe whalawhalahimi e whakaosi aki, ai konga uluaki e tau katoanga i ahako e ni, kono nima nge au fitungo fulu taha o i himi, nima fitu taha whamole mole ka moulawa haki ki tau hiwa. O whaange ke lilingi ki he whakatahani, ai ke lesi ho tau eiki hono iwi ngawe mai, ka tau hao mei he kovi, ka tau laka pe ki mua, o tau tupu ai ke ofi ki he anga he otua. Whakaosi, ofa pe ke tau ngoi i he taimi fulipe, ai fumana ko e whiohi tupu me he lau maalie, mata ia ai otua, ilo e nelea mai, sinotaha he uluna, whio ngoi ai molangi. Whaosi, o tua mau whafta, lawa e whakahiki mo whakahonga, ai ofa ko ke whakafou mai, he pureanga, pako mau whiwhiara. Tā poki mai ki mau tolu, hoko atu e mau whetāk nima, ke whakakato ho whinangalo, lolotonga e mau ke mau whaingamari. Pea koe keresi ai ko si sukalaisi, o whalahi ai tua koe tamai, mo i wheo i o lau maari maunioni. Ia teki mau tolu ko toa pe ia, he hoani o nahiri, kai whai peo tā ngata. Amen. Oh
whakakato ia e polokalama tāpo ki i pia moe whaatanga o e loki ako koe ni pia me kolisi i Lavengamalie. Ki e tau e whanoa o whanonga mai o e apia kone. Pia whatawange pe nai hoko ko e tāpo hangi kia te tau tolo hono katoa. I kai koia pe ka koe ngahi whatongia o e ahani. Hoko atu pe si Facebooka. Ai radio valfitu poine ni ma. Ai Broadcom broadcasting. Tawang pe nai ong lele atu. Tua pleanga, ngai o tu motu pe a o mai kia te tau tolo i tongatapuni. Hoko atu e polokalama ia ki e holo pe a mo e whaose o polokalama o e ahani. Kako ui o ku tari mai e ngai polokalama te tau foki he ki he Vikilani House malo au pito.